هرو تياره الدولة ترك êrişi سر ezidiyat كان ونهلن ملت ماش كمبا فقره الفيدا ميدا الفي سابو إذا زيداي دوسات عائلي إزيديا فقرها جوه واره خب كيف خوشي شي وام وانرا رونشتنو ما دست خوشي وان دا ما دستك جي دايته تي وتشت بدفيا وانجي ما دايته هرما كردستان نتشت قرشا خوش بينن هذا ام نجونا بايو ان وما دعوة نكره يلا تهلنا قرشا خوش بينن اوجب عرقله الفدره رابون êrişi كهوفانا بك انين بيس 24 êrişi الدو ساعات هذا الطيارة آنين سر جواي شنغاري ومخمورة وزابة ومنطقة زاخو وجواي قنديلة كحكومة عراقي الفدرة وزير خارجية عراقي تشرح مزار كرن كتو إنساني كي كردي وتوادجي أم لغتك وتو قاعدة دولة ترك تيني باخو وش أردتا وش آخاتا وبتنسيق بترى وهرما كردستان را êrişet van êrişat إنن سر جواي شنغاري بس أم وكا قايد مازن حوال زردشت شهيد زردشت قوتي ezidî ناترسن ezidî نما بترسن ezidî شو بترسن أبا زيداي يسي موقعي طيارة لذا قصفان فلا عمل برخوسة كني نمزاني شوا خب بارزنش êrişet أزمانيجي وام خب بارزنجي وبفكر أم بيلي سري هر كسي احتدائي سر آخر شوي شنغاري جيكر دسته خو كشان ده أو دسته كشات شوي شنغاري هزك أما هاي بنافع يبشه ويجشه أو هزة وي دستي ببره أفرو أما بساعتها خده وزاروك خو وفان شرفانه يبشه ويجشه أما البرخود سكينينا ما شنغار رزقار كرا برتو قواتي وكا پیش مرگه بازداي دوجارا برا پسناش خوفان ندن اش بر هورنت حشد الشعبي دوه بازدان êrişet ka lehivary em bizdan dîn û zarokên me dilêwan qetan dîn em vî tiştî qebûl nakin careke dê tirk fermana bîne ser miletê Ezidî û ev heftê çar fermaniyayîne ser me em vî tiştî qebûl nakin û hetanekî de em saxin û zarokên me saxin em ê rabne ser piya û em ê dengê xwe bilind kin û em vî tiştî qebûl nakin û em ê rabne ser piya me jina maye me dayika maye em ê çek û silaha hilgirin û em vî tiştî qebûl nakin û dîm em ê rabne ser piya em ê bijin ka çima Iraq dengê xwe naka ka hikûmeta Iraqê çima dengê xwe bilinaka çira dewleta Tirkiye hevçend teyara û bomberxwazîne ser miletê Ezidî ji ber çiya ji ber çi tiştiya em çûne deriyê wan me ferman rakine ser wan me kursiya wan jî biriya me teyarê di wan şewitandîne ka ji ber çiya van êrişa ratkine ser me çi pî kiriya zarokên me dikujin zarokên me şehîd dikin ji ber çi tiştiya yani ji ber çi wê me kujin me şehîd êxin miletê Ezidî wê çi bike miletê Ezidî hemû rabine ser piya keçik xor zilam mêr أي إنسان بالبرخو بدا أم خير هاد ناوي كين وإنسان كارب بمشي لازم همو فان ريا بقري فان إيريشا بسكريني حتى كان جاب إيريشا ينسرما حتى كان جاب زارو كد ما كوجين حتى كان جاب مشاهيد يخن يعني الدعوات شيء هرجن ما بكوجين أم نام فين أم خوخين أم بس إدي ما بس فان فرمانة حتى كان جاب فرمانة ينسرما هفتي شهر فرماني هاتي نسرما إجبر تشتيا يعني إجبر شوي هرجن فرمانة ينسرما وقفت êrişa Tirkiye ser şingalê kirîne ev ne qaleke duayîne û di Iraqê bêdeng e dewlet miletê me çi zanî wê vegerîn ev êrişa ne ser û ev berî fermanê ev êrîş çêkirîne daxwaza me ji Iraqê vî tiştî bidine sekinandin miletê me tingê hatin hemû çar pêncek malî vegeriyan ê dîşke bi silametî vegiribane Iraqê vî tiştî qebûl neke û vî tiştî ser milet rake ev heftî du ferman hatiye ser Ezidî ev hetan ho Iraqê bêdeng e çima bêdeng e em nizan xwedî ji Tirkiye û ji wî pêşmerge ew pêşmerge hatine vêr dîsa fermananê serê me heftî û çar fermananê serê me hatan çê nabin û Iraqê bêdeng